Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, maPentecost. Hallelujah, mthandazweni. Hallelujah, ntambama. Siyabonga uJesu wethu. Amen. Hawo sesihole kwaze kwaba lapha. Amen, amen. Kungelula. Hey, abantu baze baphekele ongakudli. Ngike ngahalela amalusa ngiwadli. Hey, ngizanukela kamnandi so. Amen, amen. Uthi uma bengabathola bengafundela ukuwadla. Amen. Ibingalula indlela kodwa silapha ngoJesu wethu. Amen. Ngiyakuthanda mfundisi nomami ngoJesu wethu. Ngabathanda abakhokheli bami. NgoJesu wethu mfundisi uNcibo ngiyakuthanda. My classmate ngoJesu wethu. Amen. Ngiyamthanda umakoti kaKristu. Hallelujah. Hallelujah. Kumnandi kuba semthandazweni. Umama usuke wathi sifuna ukuphumuza inyawo. Hey, bengingakafuni ukuziphumuza. Kodwa kungasena. Mfuna ukuthi ngehla mlilo owaJehova uzibona
amen. Amen, amen. Kumnandi eJeswini, amen. Sizayela izwini kancane sikhuthazane emthandazweni. Ku-2 Kings 9. Ngicela ukufundelwa ngesiLungu kuverse 20. Amen. Amen. Ngiyabonga mfundisi. Amen. Ibandla lingahlala phansi. Ngifuna ukuthi ngithi God allow me a good measure of madness. Amen. Allow me a good measure. Ayikhona ubuhlanya nje. A good measure of madness. Amen. Kuverse 1 uElisha uthuma omunye wabaprofethi ukuthi kuyegcotshwa uJehu. Amen. Uyamlaya. Uthi mawusufika lapho uzofica ehleli lezinye izinduna ufike ucele yena. Ungene naye endlini. Bese uyamthela li-oil, uyamnika ama-instructions. Bese uphuma ubaleka. Madness engaka. Amen. Zigcotshiwe inceku. Bagcotshiwe Davida. Bagcotshiwe Saul. Angizange ngimuzwe wagcotshwa kukaJehu. Ukuthi mawugcoba umuntu ufike ngathi awuphelelanga. Kodwa uzogcoba inkosi. Ufike uyigcobe bese uvala umnyango bese ubaleka. A good measure of madness. Amen. Uyenza kanjalo umprofethi. Uyafika uthola abahleli. Yazi bahleli. uNkulunkulu wethu mayesefuna ukukulokhetha ukuthola uhlezi labakongwenya. Yazi afike ethi ndinga wena, lithi ilizwi afike wathi mfuna wena nduna. Wathi ukhuluma nobani? Wathi wena Jehu. Wena nothando ngikhuluma nawe. Uyakukhipha soNkulunkulu. Esiyakwenza okunye okukhulu. Uyamkhipha uJehu. Umfake endlini. Zigcotshiwe inceku laba abafundisi laba abavangeli. Bagcotshwe ngendlela ezishiyeneyo. Bakhona abagcotshwe kobuhlanya njengoJehu. Uvela ubona ukuthi kukhona lapho okungekho right. Ngale indoda egcotshwa namuhla. Uyafika uyamenza konke. Uyamthela i-oil. Uyabaleka. Vala umnyango. Gcoba inkosi awula order. Indaba ongabanga ngeprotocol. Kodwa nguSamuel mayegcoba uDavida. Ufike uthi hawu baba Jese. Kanti baphelele yini abantu abakho? Yezu uhambu so, ugentle so. Kuyakhanya ukuthi ugcoba inkosi. Kodwa leyi kwenzakalani ngayo kanti? Injani le fasting yaseJimston? Ingani lokuhlanya phakathi. Amen. Abese sithi nxa isephuma. Bese besithi laba abahleli abasele bengadojwanga. Bethi lufunani lolu hlanya lapha ekhaya. Uthi alikuzwanga. Ngiphakanyisiwe namuhla. Lolu hlanya luzele indaba ezinkulu. Amen, amen. Olunye ugcobo olungakaze lwenzakale masibala. Manje kuverse 20. Before sifike kuverse 20. Kuverse 17 laphayana. Inkosi ithi nxa imgcoba uJehu uthi Jehu wena ngoza kulwa lo Ahabu lo Jezebel ngirevenge abaprofethi bami abababulalayo. Kuthiwa uJehu mayesegcotshiwe uyagibela phezu kwehashi lakhe. Uyahamba uyakhonale. Lapho bekuloJoram khona. Amen. Lithi manje mayeqhamuka. Abalindi phela silama asha. Ahleli vele alert. Mayeqhamuka bayabona ukuthi lezi inqola eziqhamuka ezijayelekanga. Kathi ngobani? Lithi umlindi abe sokuthunyelwa umlindi oqala ukuthi hamba ubuza ukuthi beze ngokuthula yini. Bayaphuma. Ngabuza umuntu ogcotshwe kwabalekwa. Usambuza ngokuthula vele kuyazibonakala ukuthi akulanto right. Uthi nxa ehlangana labo uthi kulani ukuthula lawe. Thunyelwe kwesi2. Umzalwane. Awutshona uthi yena kunani ufunani ngepeace, just follow me. Umzalwane kakhulume kakhulu.
Mase ngifuna ukulida intercession, ungafuni ushona usithola nzima. Follow me. Amen. Mawulo Jehu spirit. Vele ukhuluma nzima so. Amen. Yamlandela. Mthengisi, washimela umthengisi, uthunya ukuthi uyebuza, sulandela uJehu. Hey, bathandeka. Uthunyela wesibili, naye akaphenduki. Bese sithi ngokwesithathu, kulapho esifunde khona. Lithi khona umlindi uthi hey, le inqola eqhamukayo ingathi ngekaJehu. Ngoba nxa ishayela uthe bala umfundisi wami lapha, mayishayela it drives furious. Amen. Udrive kokuhlanya. God allow me. Mangiqeda lo mthandazo. Nginike good measure of madness. Hey, mangingafani. Mangingashayeli ngendlela ebengisaziwa ngayo. Makubuzwana ukuthi kanti lo ke. Bese sithi hayi ukwenza kwakhe. Ingathi umamndiweni ngoba mayishayela ushayele kobuhlanya. Amen. Kusazobuzwa ngemva kwaleyo mthandazo. Phathi libandla lekabani lele engathi alikho right. Ngelikafundisa undiweni ngoba mayiseshaya evangelism uyichaya kobuhlanya. Amen. Mayisethandaza somzalwane uthandaze kobuhlanya. Sisazobuzwa ngalapha ekuseni next week, next month ukuthi kathi ngubani lo othandazayo. Hayi ngumabusi. Mayisemelana nomkhuhlane umelana kobuhlanya. Amen. Amathenda wonke abakubusiness isazowathatha ngoba sesenza kobuhlanya. Amen. Sikwahle. Hallelujah. Hallelujah. Basazokhala. Abathengisa idishwash njengawo basazokhala. Ngoba uzathatha ama-customer kobuhlanya. Bese bebuzana. Uthi ubuyaphi lo bethi no. Ngoba ngayisehamba yena ngebusiness. Uhamba kobuhlanya. Mase hamba yena ngepraise and worship. Hey, wenze kobuhlanya njengoJehu. Waqotshwa ngendlela engafananiyo leyami. Yikho ehlabela so. Uhlabela kobuhlanya. Hallelujah. Indlela aqhamuka ngayo ngathi nguJehu. Ngoba yena he drives furious. Mase suka lapha ekuseni. Siluqala lolu hambo ngemva komthandazo onkhaka. Sifuna kubuzwane. Ukuthi babuya phi laba? No. Laba bashenze kobuhlanya vele. Hey, God, allow me a good measure in giving. Allow me a good measure in prayer. Allow me a good measure in worship. Allow me a good measure of meekness in everything, oh God. Hey, ngumthando wethu ntambama. uNkulunkulu asinike good measure of madness. Kukho konke esikwenzayo, a good measure of madness. Singasuki singani siyajwayeleka so. Egameni lenkosi uJesu.